Yes, bino byongeye guhindura isura rero bakunzi ba News Lab TV ni mu gihugu cy'u Burundi. Ubu noneho dusa nkaho twerekeje bino byongeye kuba bibi cyane ku witwa perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva kuko ubu tuvugana arimo aragerwa amajanja mu buryo bukomeye cyane. Uwitwa perezida w'u Burundi General Neva, nyamuneka uyu mugabo murabizi ko yari ari muri ino minsi akora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo by'umwihariko agire gute ayobora igihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi. Ndetse uwitwa Reverien Ndikuriyo uyu mugaba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD akaba yari yamuhaye inshingano mu minsi yashize. Munyemerere mbabwire yuko tumenye inkuru zikomeye kandi ziteye ubwoba. Uyu mugabo yamaze guhabwa icyitwa amarozi, amaze guhabwa icyitwa amarozi. Amakuru rero by'umwihariko namaze kwakira ni uko uyu mugabo ngo nyuma y'amarozi amaze guhabwa, by'umwihariko ngo ubuzima bwe buri ahaga kugeza ubu tuvugana agiye kujya kwivuriza mu gihugu cya Tanzania, kuko isaha ku isaha ngo mu gihe bataza gucunga neza n'umwe mu bagabo by'umwihariko bashobora kuba bagiye gucika igihugu cy'u Burundi. Ni zimwe mu nkuru zikomeye, hatangiye kwibazwa byinshi, mwagiye mwumva amarozi agiye atandukanye havugwa muri CNDD-FDD, abarimo ba Reverien Ndikuriyo bakavuga bati twebwe twaruzwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana rero ngo amakuru yamaze kujya hanze arimo ariturukira rwose ni Gitega, akaba yemeza ko ngo uyu Reverien Ndikuriyo nyuma yo kuyoborerwa gutorwa kuyobora CNDD agatorwa mu minsi yashize akaba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ngibi ntabwo byamushimishije habe namba, ngo kugeza ubwo we ari agatego bamukinnye, ndetse ngo yarashaka guhangana n'uwitwa perezida Neva by'umwihariko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi mu matora yarateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi. Ni zimwe mu nkuru zikomeye cyane rero tugiye kwinjiramo, tukinjira mu gihugu cy'u Burundi tukababwira uko situation ihagaze. Turaza kubabwira amabanga akomeye cyane muri CNDD-FDD, harimo amabanga akomeye cyane kandi ateye ubwoba, yamaze kuba atera ubwoba benshi batari bake. Amabanga rero ari muri CNDD ushobora kwibaza tuti ni ayahe? Uburimo Reverien Ndikuriyo ndetse n'uwitwa General de Prime Niyongabo barimo korana ku rwego ruri hejuru, ngo iri korana ryabo rero ngo rikaba rigamije kuba umwe muri bo nyamuneka ashobora kuza by'umwihariko kuba yagira gutya igihugu cy'u Burundi akaba yakiyobora mu buryo navuga ko bukomeye cyane. Ubu rero rwose barimo barakorana mu buryo bw'ibanga rikomeye, dushobora no kuza kubona umwe muri abangaba by'umwihariko rwose ayoboye igihugu cy'u Burundi. Ibi byamaze gutera ubwoba benshi batari bake, nyamuneka ibintu byamaze kuba bihindura isura, byamaze kuba rwose biteza ubwoba igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana umutekano wongewe, murabizi yuko ikijyanye na connection kimaze iminsi gikurwaho hano mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu bimeze nabi cyane kugezaho isaha ku isaha nyamuneka ivumbi rishobora kuza gutumuka mu buryo navuga ko budasanzwe. Reka ibi nta nubwo turi bubikomozeho cyane, ndabyo turaza no kugenda twinjira mu zindi nkuru zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Burundi, turebere hamwe ikijyanye n'amakuru ya Red Tabara. Red Tabara mu masaha ya nimugoroba iri kugaragara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo yambaye impuzankano y'igisirikare by'umwihariko cya leta n'ubundi y'u Burundi, ariko zijya gusa nka polisi, nifomo za polisi y'u Burundi ariko n'ubundi zijya gusa nk'izishaje. Ngo rero aha mu gihugu cy'u Burundi naho rwose ngo bari kuhagaragara mu bisagara bigiye bitandukanye bya muri Korine Mujejuru, Korine Murangara, Korine ya Tongo, Korine ya Kinazi ndetse n'andi makuru agiye atandukanye bari kugenda bagaragara yo mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka rero nyemera by'umwihariko nihuse cyane mpite ninjira mu cyitwa amakuru adasanzwe arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Gusa ntabwo ari izo nkuru zonyine turi bugarukeho, ubwo turasa no kwinjira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC M23 hari ibyo imaze gutangaza kandi bikomeye cyane, turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingo, tubabwire uko bimeze. Muraza kunyemerera mbabwire yuko ubu tuvugana ibintu bikomeje kuzamba mu misozi miremire y'iminembwe, icyitwa umutekano muke ukaba ukomeje n'ubundi kuba umutekano muke, ibintu bikomeje no guteza ikibazo gikomeye cyane
by'umwihariko igihugu cy'u Burundi. Umutekano muke rero ku bibazo bikomeje kuba by'umwihariko byiyongera mu ntara ya Kivu Amajyepfo, raporo ya OCHA rero nayo ngo igaragaza ko ngo itiwe impungenge n'ibibazo by'umutekano muke ndetse n'impungenge zo kuba abaturage bakomeje kwicwa. Ibiro by'umuryango w'abibumbye ngo bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi bya OCHA ngo byashyize ahagaragara ku cyumweru tariki ya 25 z'ukwa mbere 2026 raporo irimo isesengura ryimbitse imiterere y'umutekano ku bibazo by'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko uko byifashe mu kwezi kwa 12 2025, ndetse ikomeza ivuga yuko umutekano wazambye cyane mu mujyi wa teritwari ya Uvira bitewe n'imirwano ikomeye cyane yahabereye. Uku kwiyongera rero k'ubugizi bwa nabi bwagize ngo ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage, by'umwihariko binahungabanya ibikorwa by'ubutabazi nk'uko byagarutsweho n'amakuru yaturutse ku bafatanyabikorwa mu by'ubutabazi n'inzego z'ibanze, hifashishijwe muri raporo ibihumbi by'abaturage rero byahungiye mu bice bitandukanye muri teritwari ya Uvira, mu gihe abandi bambutse umupaka berekeza i Burundi gushaka ubuhungiro. Isuzuma rero ryakozwe n'umuryango utari uwa leta wa ADC hagati ya tariki 22 na 28 z'ukwa 12 2025 mu gace k'ubuvuzi ka Rusizi, ryemeje ko abantu bagera kuri miliyoni miliyoni 41 bahunze, bakaba rero bacumbikiwe by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, mu masigiteri agiye atandukanye, mu makapu y'impunzi agiye atandukanye, bagiye hano ndabona rwose baragiye hamwe banayavuga. Raporo ya OCHA rero ikomeza igaragaza ko ngo imiryango myinshi y'abahunze nyuma y'uko ingabo by'umwihariko za FARDC zikomeje gukozanyaho na M23, ngo abenshi bavuze ubuvuzi ndetse kandi ngo n'ibyo kurya, ibi bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane no muri teritwari ya Karere rero kwimirwa imirwano ihaba, impunzi nyinshi zarahunze mu kwezi kwa 12. Ibyo ngibyo murabyibuka, ndabona ahangaha barimo baragenda bagaragaza uburyo impunzi zagiye zihunga mu buryo budasanzwe. Ibi byose rero ngo bikaba bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ni bimwe mu bintu rero navuga ko bishobora kuza gutuma nyamuneka ibintu bikoromaza kurushaho kuzamba mu buryo bukomeye cyane, ariko kandi nanone ku rundi ruhande icyitwa ubufasha ngo ushobora kwifashishwa by'umwihariko mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana n'igisirikare cya M23, ngo nicyo kintu arimo arashaka kurundasha ibindi byose. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriwe na mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku ngoro y'umukuru w'igihugu, ngira ngo icyo gihe murabyibuka. I Paris rero ibiganiro byabo byibanze ku kibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingaruka ziremereye by'umwihariko ku baturage bakomeje kubaho mu bihe by'ubwoba n'ubukene bukabije. Ndagira ngo aka kantu mbanze nkabibutse neza yuko naho yari yagiye gusaba ingabo. Nk'uko byatangajwe rero n'umuvugizi wa Perezida Tshisekedi, impande zombi zaganiriye byihutirwa ku butabazi ndetse n'ingamba zafata igihe kirekire zigamije kugarura amahoro arambye no kurengera abasivili. Ako kantu mukibuke neza, ndetse ibi byose ni nabyo byakomeje kugenda bigaragaza ko uyu mugabo ngo ni Tshisekedi adashaka inzira ya diplomasi, ngo no gushyigikira rero imbaraga z'ubuhuza n'ubufatanye mpuzamahanga mu gukemura amakimbirane amaze igihe kirekire. By'umwihariko ngo ibiganiro byagarutse ku ngaruka zikomeye intambara, imibereho y'abaturage ziri kwimurwa ku gahato, ibura ry'ibiribwa n'ubuvuzi, hamwe n'uhungabana n'ibikorwa by'ubukungu. Izi ngaruka rero ngo zatumye ikibazo cy'ubutabazi bikomeza ngo gufata indi ntera mu ntara za Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru. Mu kwezi kwa 10 rero mu mwaka w'2025 Abafaransa bwateguye inama mpuzamahanga igamije gusesengura ngo no gushakira ibibazo by'ingaruka z'intambara ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iyo nama rero ngo hemejwe icyifuzo ngo cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Urumva gufungura ikibuga cy'indege cya Goma mbere na mbere
ubwo urumva kugerageza gufungura iki kibuga cy'indege egare kuba imirwano nabwo ishobora kuba yahita itangira kugira gute, gufata indi ntera. Ibiganiro rero ngo byabereye i Paris ngo byari byitezweho ngo kongera imbaraga mu bufatanye bwa diporomasi hagati ya Kinshasa na Paris, ndetse no gushakira izindi mbaraga mu bundi buryo, bakaba bajyana n'imikoranire mu bya gisirikare. Urumva mbere na mbere igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyashakaga byinshi bigiye bitandukanye. Urumva kugira imikoranire mu bya gisirikare icyo ni kimwe, ndetse no kugira ibyo bafatanya mu bya diporomasi nicyo ni ikindi. Urumva yuko rero nyamuneka byari ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ibi nabyo bitumye Kinshasa ikomeje kuvuga ati twebwe ntabwo tugomba kuyoboka inzira y'ibiganiro, tugomba kuyoboka inzira y'umuriro. Ariko kandi ibi nkabihuza nibyo AFC/M23 yatangaje, nabyo munyemerere mbibinjiremo, muraza ibintu kubihuza murambwira ikintu kigiye kuba, noneho turebe neza yuko intambara itagiye kuba yaba intambara. Intambara igiye kuba yaba intambara uko biri kugenda bigaragara. Muyumva ibyo M23 nayo yatangaje ngo mu gihe umutekano ukomeje guhungabana mu bice by'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta byatangaje ko nta gace na kamwe bagenzura bazongera kuvamo. Icyo kintu mucyumve neza. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara mbere ya tariki 26 z'ukwa mbere 2026, umuvugizi wa AFC/M23 Laurent Kanyuka yatangaje ko ihuriro ryiyemeje kuguma ku butaka ryamaze gufata burimo imijyi Goma na Bukavu ifatwa nk'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iri tangazo rero ryakurikiye amagambo y'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko tariki ya 23 z'ukwa mbere 2026 zinjije AFC/M23 mu gutegura mu mutekano muke mu duce bavuga ko bavuyemo. Ibyo bintu ndagira ngo tuze kugenda tubigendana neza. Kanyuka yagize ati nta gace na kamwe tugenzura tuzongera kuvamo. Yakomeje avuga ko iki cyemezo ngo kigamije gushyira imbere inyungu z'abaturage batuye mu duce twafashwe, hashingiye ku byo AFC/M23 yise ibyemezo byafashwe n'abaturage bo kwiyunga n'inzego zayo z'umutekano n'imiyoborere. AFC/M23 rero ni ihuriro rya gisirikare rya politike rikomoka mu mutwe wa M23 Movement, rizwi kandi ku izina rya Congo River Alliance. Uyu mutwe rero umaze igihe uhangana n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice by'uburasirazuba bw'iki gihugu, aho intambara imaze imyaka myinshi iteza umutekano muke. Mu mwaka ushize rero wa 2025, M23 n'uruhande rwa leta bahanganye basinye amasezerano yo guhagarika imirwano mu biganiro byabereye i Doha no muri Qatar, hagamijwe gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano muke w'akarere k'ibiyaga bigari. Icyakora nubwo ayo masezerano yari ategerejweho kugarura ituze, ishyirwa mu bikorwa ryayo ryakomeje kugongwa n'imbogamizi zitandukanye. Mu minsi ishize AFC/M23 yatangiye gushyiraho inzego zayo z'ubutabera mu duce igenzura, harimo no gutoranya abacamanza bashya. Ivuga ko bigamije kugarura ubutabera mu baturage. Ibikorwa rero byanamaganwe n'inzego za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abashinzwe umutekano, bavuga ko binyuranyije n'amategeko y'igihugu. Itangazo rero rya AFC/M23 mu gihe ibiganiro by'amahoro bigamije gushaka umuti urambye w'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje guhura n'imbogamizi zituruka ku kutizerana hagati y'impande zombi zihanganye. Nubwo hari intambwe yatewe mu gushyiraho amasezerano yo guhagarika imirwano mu bice bigiye bitandukanye, ayo masezerano rero yakomeje kunengwa kubera kutubahiriza ingingo zimwe na zimwe. Guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa 2025
M23 yatangiye kwigarurira imijyi ikomeye nka Goma, Bukavu, ibintu byatumye leta ikaza umutekano ikoresheje intambara yo mu kirere, harimo gukoresha drone ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi, bigatuma ibisasu bigwa mu baturage. Hari kandi ubuhamya bw'abaturage bo mu duce by'umwihariko tugiye tugaragara byitwishi, byagiye bigaragaza neza ko ubuzima bwabo bwagiye bujya mu kaga gakomeye. Icyemezo cya AFC M23 rero cyo kudasubira inyuma mu bice igenzura cyakajije umwuka mubi hagati yayo na leta ya Kinshasa, kikaba cyaragaragazaga ko urugendo rwo kugera ku mahoro n'ituze rurimo inzitizi nyinshi, nubwo gutanga imbaraga kw'ibiganiro bidashobora kuza gufasha. Ariko kandi ku rundi ruhande yakomeje guca ibintu, ntabwo imirwano yarangiriye hano gusa ahitwa kuri Puezero hongeye kugaragara urugamba rukaze kanya gato gashize. Ni ku bitero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyari kigize gutya kigabye kuri M23, ibintu byamaze kwa biteza akaga gakomeye cyane ndetse n'umutekano muke mu misozi miremire y'Iminembwe. Amakuru rero akemeza ko ngo igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC cyaba kirimo kirakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize kwa kigarurira ibi bice bivugwa ko byamaze gukabwa cyangwa se icyo bita gufatwa muri rusange. Amakuru ni menshi cyane hano arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Ariko kandi nyamuneka nyemera nkubwire ko FARDC na Wazalendo bakomeje kwisuka nanone mu misozi miremire y'Iminembwe ku buryo bukabije cyane, barimo barisuka rwose ku buryo navuga ko budasanzwe. Ubu tuvugana amakuru namaze kwakira rero nyamuneka nyemera mite nyakugezaho kuko ntago ndi butinde. Ni mu gihe umutekano ukomeje kuzamba mu mujyi wa Uvira mu bice bikikije by'umwihariko intara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haravuga kwiyongera ku bwinshi kw'ingabo za FARDC zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro FDL ndetse na Wazalendo. Imitwe rero kuvugwa ko iri kurindwa mu gace ka Runingo kegereye ikibaya cya Rusizi ahagenzurwa n'ingabo z'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Amakuru yizewe rero aturuka ku baturage ndetse no ku bantu bari aho hafi agaragaza ko kuva ejo bundi hatangiye kugaragara urujya n'uruza rwinshi rw'abasirikare b'abarwanyi bitwaje intwaro berekeza muri kariya gace gafite akamaro gakomeye by'umwihariko n'igisirikare, bitewe no kugerageza inzira z'ingenzi zihuza Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi. Abaturutse aho rero ngo babonye ibimenyetso simusiga by'uko leta ya Kinshasa ishobora kuba yitegura gukomeza intambara mu gihe uruhande rw'amahanga rwo nta kintu ruri kubikoraho, ngo ni imiryango mpuzamahanga. Bikomeje gusaba ibiganiro by'abanyekongo mu byihutishwa hagamijwe gushakira igihugu inzira y'amahoro arambye. Umwe mu baturage rero utuye hafi ya Runingo yagize ati twiboneye abasirikari benshi ba FARDC n'abarwanyi ba FDLR na Wazalendo bakorana bakomeje kwerekeza i Runingo ku bwinshi. Uko tubibona bisa nk'ibigiye gutangiza imirwano ikomeye cyane. Dufite ubwoba bwinshi mu gihe twari dutangiye kwizera ko ibiganiro by'amahoro bishobora kuza gutangira. Ubu tubona ibimenyetso by'intambara nshya kandi twe abaturage dukomeza kwigwamo. Nubwo iyi myiteguro rero ya gisirikare ikomeje, umutekano muke muri Uvira uri mu bihe bibi cyane by'umwihariko mu mujyi wa Uvira. Amakuru avuga yuko rero abaturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu agaragaza ko abantu bakomeje kwicwa umunsi ku wundi, abandi bagakorerwa ihohoterwa, gusahurwa ndetse no kumurwa, gufatwa ku ngufu n'ibindi bikorwa ahanini bivugwa ko bikorwa n'imitwe ya Wazalendo, FDL hamwe n'abasirikare bamwe ba FARDC. Ibintu bikomeje gutera impungenge zikomeye. Abaturage rero bavuga ko imyitwarire myinshi y'abantu bitwaje intwaro by'umwihariko ishobora kuza kugira ingaruka bikomeye cyane ku baturage hato na hato. Ariko kandi ibi bikaba byakomeje kugenda bihindura isura mu mateka. Rero Uvira ni ibice byakijijwe byagiye bigaragara uruhare rukomeye mu makimbirane y'imyaka myinshi irashize mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Kongo. Kuba iki gice rero kiri hafi y'umupaka w'u Burundi n'ikibaya cya Rusizi byatumye kiba inzira y'ingenzi y'imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi bitwaje intwaro n'abashaka kugenzura ubucuruzi kamere. FDLR rero n'umutwe ufite inkomoko ku basirikare n'inyeshyamba z'abahutu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda, maze imyaka myinshi ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse bakaba ari naho bafite indiri yabo. Wazalendo rero ku rundi ruhande n'imitwe yitwaje intwaro yita y'abaturage, ariko akenshi ishinzwe gukorera abaturage ihohoterwa aho kubarinda. FARDC nubwo ari ingabo za leta, nazo zakunze gushinjwa kurwana ku ruhande rw'abasivili cyane, kugira imikoranire idasobanutse n'imitwe yindi. Mu gihe AFC M23 rero igenzura ibice bimwe na bimwe by'ikibaya cya Rusizi, imyiteguro ya gisirikare ya FARDC nabo bafatanyije ikomeje gutuma amahirwe y'amahoro arushaho kuba make. Abaturage ba Uvira rero n'akarere muri rusange bakomeje gusaba ibitekerezo by'intambara bisimbuzwa ibiganiro bya politike, bigahurizwa mu banyekongo komeza ibiganiro aho gukomeza gutakaza ubuzima bw'abasivile. Mu ncamake rero ariya mayeri hagati y'intambara ishobora kongera gufata indi ntera, ni amahirwe make